Adum TV Premto Bre Kasia na uguso no yamunra yensam foforo emu na Ghana phobia nim se koko de eno ani o me ye chirbrebo prekope ba sikasemo efa emu a aban esinkete so obekoso abochi dom na 2026 de ebegyana na sumpo sen de yehunene. So we pimu maimu a kuku eye ade ba ko a ebo mai chidom pa se ba no sikasem emu a enameno so ama eni aban ya ekoni aban ya ebenyina de hyehye hodo gwakomu ebo ahwese eni akuafo ho betumi ahihan wono mo se ne be ya kuku bia no so betumi akosoa enyini from enam we some eni district kuku officer wo nyakrum mensinumu Prince Philip akwansie ede no bansem eko ede ama amanfo se ne hyehye hodo aban di agu akwemu a se ba beko afimpino ne aduonunsia crop season mo de entumu okokwadua banem no ayade se ebekosoro pa. Afi 2025-2026 Cocoa Board they are starting a new season cocoa season 2026 we share outlook na pa we share cocoa na eba ene ukumfu ne mo na we share cocoa a etwetwe dia na wa afi nim se cocoa na ibenya no ebekọ ni papa we share na say aban cocoa price anase sikana yedi to cocoa no ntumu aba na ntumu na eba no ede ahwode sonkombe ede break afọ no nti e say omodi enije ni ahwode sonkombe na omodi omadwuma no eho na sales manager Dima Omnifet Company Limited Shaban Abdul Manaf enso ene sentrefo etwetwe nkomo enso de no bansem wesi eko ede amakuku board ena afi kuku ekuafo bibia yetu ya wose Ghana koko kiafo eda yakoma so nti bibia ebeya ebeboa na fertilizers ebeba any chemicals ebeba emfa so boni bia emma nipa na adasa no na yedi hojuma yeni koko board a ched nkrabatan no yankofa no bibia yeba beduni nti omo games omo ye afishia mo hia mudi aboyi na no yensa shase na yeni ched ayonkofa no acheyi you know made me sawaso impempi na bibia bia mba baby na omo ba yenche na ya bom